osobine. Ovo sam dakle htio na kraju da spomenem, pa ću dakle morati požuriti. Dakle, njegova skromnost spram drugih ljudi, a naročito siromaha. Neki primjer i s njima da završimo. Od događaja koji govore dakle o njegovom moralu, njegovom ahlaku, njegove skromnosti, dakle jeste i ovaj događaj koji prenosi ovaj malo prije spomenut njegov učenik Muhammed Lukman Selefi. Kaže šejh bin Baz, rahimehullahu ta'ala, njegov je običaj bio da se od podne namaza otvore vrata njegove kuće i kogod je htio da dođe, nakon podne se postavljao ručak, kogod je htio da dođe, da jede, mogao je da dođe. I on bi pozivao, koga god bi sreo u džamiji, pozivao bi kada dođe da jede. Znao bi često reći, kada ne bi čovjek, kad bi tražio opravdanje da jeli ne jede kod njega na ručku, da ne bude jeli na večeri, kaže, bojiš se ženi, bojiš se ženi, ne smiješ da jedeš sa mnom. Pa kaže, jedne prilike je pozvao šeha iz Indije, bio je prisutan šeh jedan iz Indije, komentator Edebul Mufreda. Ja mislim da ste ovdje dakle imali komentar hadisa Edebul Mufreda od imama Buharije. Ovaj šejh Fadlullah el-Džejlani napisao je komentar na Edebul Mufred, pa šejh bin Baz ga je pozvao u sebi za sofru, na ručak. I kaže, sjeli su mimo njega mnogi gosti za sofru, postavila se sofra, šejh bin Baz sjeo i šejh bin Baz, pošto ne vidi, pita prisutne, je li taj i taj za sofrom? Ima li njega? Kažu, nema ga, još nije došao. Kaže, čekajte. Ima li njega? Nakon određenog, kaže, nema, čekajte. Niko ne jede. Gosti, veliki učenjaci, tu su za sofrom. Pa ga počeo da zove imenom. Nakon izvjesnog vremena došao je mladić i sjeo pored šeha. Kad se on ubijedio, utvrdio da je došao taj koga je tražio, počeo da jede i rekao drugima da otpočnu sjelo. Pa kaže ovaj Fadlullah, šejh iz Indije, upitao me, Selefi, ovaj Muhammed Lukman Selefi prenosi, upitao me, ko je taj mladić kad ga čekalo tako dugo? Ko je on? Je li to njegov sin? Kaže, nije, on je njegov sluga, pere suđe u ovoj kući. Allahu akbar. Zbog njega obustavlja sofru. Dok on ne dođe, perač, suđa, sluga u njegovoj kući.